Niguo gukuhanaga barabara-ini nene ya kuma Nairobi guthii Mombasa, athii magitara ndagika igatuika mathaa matara nginya makinya mathaa 20 matari marakinyukia ona ikinya rimwe. Muhatikano munene wa ngari nene na nini urambiriirie kwiyumba thaa imwe cia hwaini ira kurumirira kugwa gwa kirini imwe iria irageragia gukwamura rori iragwite handu hetagwo Salama. Athii na matereva ao maumania na kuumiriria heho, mbura ona ng'aragu utuku wothe makigweta makaya mao na gukua ngoro. Riu barabara ino ni koretwo na mitino mingi. Riu tondu ona ndereba haha ni thio twamurutire. Nie ndirokire haha kuma ira thaa imwe na ni thinikite muno tondu ngari iragwire irenge yoka kuoyo ningi nayo iragwa riu ni tuthinikite muno. Mbura nene iria iraurire gicigo-ini kiu nayo iracungiriria kuna kwa rũĩ rwa Sultan Hamud na guthukia maundu makiria. Matereva aria marageririe gucaria njira ingi cia kurira mekora hatikaini makiria. Mihango ya ukui icokereire thaa 7 cia muthenya umuthi riria kirini na rori icio cieheririo kuma barabara-ini. Ihinda-ini ria kiumia kimwe tu ukui barabara-ini ya kuma Nairobi guthii Mombasa ukoretwo ukigomerwo ni muhatikano munene wa ngari thutha wa turera kugwa barabara-ini. Si watu kama watu wa pikipiki tuna shida kwa sababu tunapitia kando, tunaenda tunasimama. Kwa hivyo sembi mlinge na ile kitu kingine inachangia hapa, matrafiki wakipata kitu kama hii hawakuji kwa haraka. Wanaenda wanakaa wakati wanaona sasa imelemea ndio wanakuja. Muthia-ini wa kiumia githiru athii makwamire barabara-ini iyo kwa ihinda ria mathaa 6. Handu-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.